Pulit jangka East Khasil District Kelashim Action Persya Yaway Pulit Officer Red jangka Laban Police Station namar kejingja kabla jah menjen kamiet hakaba kidan katakan gut kibrio kibali man ai FIR handika Police Station halo kejing takti jangwe driver kali new officer bude duty hakate kapor sim setia yakan ka FIR dan simat ban register ban katkum ka video kabla safreng kabla ring dekini try bali ujar FIR itu balak noru bang ni pulit udah dapat yang kejeng buat kiar. Hari kani haga bedi beketi jeng naik FIR lerap no dan kawai ke pulit kintai ke bedan nak ke police station. Nak kaliang jeng ki pulit kila penlang kejeng toket lembang sector officer mana kaliang jeng pulit jeng East Khasil District kila Syam Action Persya Yaounde pulit officer. Haga juga pon nak kaliang kata pulit akan tu ye ki pajak bagi dia ban report ane ban pentip sikit pulit ye ka ja ke bakum kini dan ke badai le number IWR. Sakabuan, sakadan dengan duti, sakabuan, labuan lah, labuan kakmat atau asal. Sakabuan, ngin viral ni video, ngin viral. Tahu yo video jak viral. Dia persaplah kan video. Udan hak duti bad ubuat. Pak gigir ulah. Beli bikin dah ya.